دما خوش ببینرین هجا ایرو شش جوتمه 2023 روزان روزا اینی اما ایرو حول بدن هم بویر و گشتن سرکین لسران سری جهانی رودانه و همجین ایرشین داگرکریا دولت ترکیه قرکرین لسر حرمی و بیدنگی قادا ناونتوی ده ویس عطا خود جویا بینرین هجا را پیشکش بکن و بوی آوایی برنامه همه دست پیدا کن. بری جارکن دما خوش ببینرین هجام صباحا 5 جود مهم دولت ترکیه قرکر به آوکه هوانه ایریشی خاکا روژاوی کردستانی کر چافکانین جیانین به میلیونان مروفان بونه آرمانجا وان ایریشین قرکر ین دولت ترکیه سیویل هاتن کشتن ناوندین آوه و الکتریکی هاتن روخاندن او که هر جاری جهان لهمبری کشتنا کردان دیسا گر و لالمایه به طایبت دولتین یکبون آمریکا یکو ده هر فرسند ده ادعا دکه کو جبر تکبرنا داعشی مروواهی دینداری کردانه خودی سیاست که درو دردکه درد واشنطن او کو تنه بالافرین ترکیه نیزی هیزن وان نبه وکه دن کشتنا کردان و قاشو حوالبندین وان ین شهروانین قصده رواد بینه. At approximately 11:30 local time, a Turkish UAV re-entered the ROC. دو لگور دما هرمی ساعت ل11 و 40 دقیقه بالافرا بمرو آ ترکیه لهرم حسکی کمی 1 کیلومتر نزد هزین آمریکایی بود. هر یک جبو هزین مخاطری پیدا کرد و باشی درونا شرع ترکیه جالی بالافرین آمریکا این F-16 و حتی خستن. اولیدان جبو مافی پاراستنا روایه. That Turkey was intentionally targeting U.S. forces. Türkiye bizanabun hezin Amerika'yı dike armanç. بردفکی وزارت پاراستنی امریکای پاترایدر ده کنفرانسا چپامنی ده اشکره کرکوان بالافرکی بیم روفا ترکیه آنین خاری. جناوروکا گوتنین رایدر اشکره دبکو امریکا او یک نجبو پاراستنا سیویلین هرمی آنجی آستان کرنا ایریشین زاگرکریه ترکیه کریه. لوما یکانا در دیوان اوکو تو خطری لسر هیزیوان چینه با. بگوتنه که دن اگر ده هر جور ایریشین حقین ترکیه لسر روژاوا و هرمی اگر زرار لهیزن امریکا نبوی دمی کشتنا کردان او باشی حوالبندی وان ین دجی داعشی روایه. هم بدنگی واشنطن و هم جیا کوالاسیون ناف دولتی ویکی نشان داده و جارکی دن اشکره بو امریکا دبردیل برجواندین خود دکاره به حسانی پیشتا خوابده کردان. صبح 5 جوتمهی ارتشات ترکی به بالافرین شر و درونین ایریشی به دهان ناوندین چافکانین جیانی لروژاوا بمب باران کرن. همه بیجن لحمو دورین کوبونا آرمان جا ایریشان بارگین امریکا و هزین کوالسیونان ناف دولتی هنه. جشه هبایی بگیرن حتی بدیری که 29 ناوند و کارگهین چافکانین جیانی ین سیویل. نخوشخانه که لدیری که 7 ناوندین هلبرینا پتروله 2 ناوندین آوا و خوارنه بندا و چلاغا ناوندا گازا خوزایا سویدای. لگوری دانین فرمی حتی نها 12 کس شهید بون 14 جی بریندار هنه. جوتمها سالا 2014 به ایریشال دیجی باجار کردان کوبانی جیهان فهم کر به هبونا داعشی جبوان چندی خطره و دمی جبرکو یکانه هزال دیجی داعشی سری هلدا کردبون. ده سری ده امریکا هزین جیهانی نت شارمان کو حوال بندی لگل کردان بکن.
لێ بەرۆڤاژی ئیدیعاین ئەمریکا و هێزین جیهانی ئەڤ هەڤالبەندی تەنێ di çarçoveya berjewendiyên wan dema. Destûrdayîna wan a dagirkirina Efrînê serêkanî û girêspî. Bêdengiya li hemberî êrişên 2022 û herî dawiyên 5 cotmeha 2023yan carekî din nîşan da bêdostaniya ku Amerîka û cîhan behsa wê dikin çendîn sext ye. Berêbînerên hêjeweke ku me destpêkê gotibû hem nûçeyên cîhanê me ji we re pêşkêş bikin û hem jî têkildarî êrişên qirkeriyên dewleta Tirkiyeyê yên li ser herêmê vê carî bertek û laliyeke din bêdengiya li qada navnetewîya cîhanê em ê bi we bînerên hêja re beriya mêvanê xwe jî pêşkêş bikin ji bo vê yekê li Almanya navxelê li berpirsê navenda Kurdî ya lêkolînan li bajarê Baxum ya Almanyayê bi me re amade ye. Nav demata xweş be hema ez destpêkê vê yekê pirs bikim gelo ev êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê ku sivîl şehîd bûn, sivîl hatine kuştin de li nava Ewropayê dengvedaneke bi çi awê çêkirî ango ji bo wan çi qasî xeme? Dem basterdar ji bo te û ji bo hemû temaşevanên ronahî destpêkê dixwazim vê bêjin yanî ev êrişa ku dibe 100 salê dewleta Tirk ji gava damezrandinê û peymana Lozan hatiye emzekirin heta ev êrîş dewam dike û bi taybet ji 1925 de wextê projeya çaksazkirin ya meşru islah şer xwedêgiravî hat danîn ew proje digotin heta 1925 êdî gerekî bigirîn ji 1925 heta 1925 projeya we digot gerek yek li Amedê Diyarbekir nemîne bê ez Kurdim lê ji sedemên gelek sedema ew proje bi ser neket newlo tenê jî piştî bi deh sala ew Ameda dixwestin bibe yek lê nemîne bê ez Kurdim tevgera azadiyê lê hat damezrandin û wê dekê jî em dizanin berxwedanê dîrokiyê zindana hatin kirin û ana jî dizanin yek ji kelehê berxwedanê yek Kurda û yê hemû demokratêk dixwazin Tirkî ji vê sistemê rizgar bikin. Dewleta Tirk di kêlîka pêşî de piştî derxistina hêzê rejîmê ji Kobanê yani piştî sê roja şoreşa tîrmehê gundozlê tîrmeha 2012 dest pê kir şêweyekî gelekî zelal helwesta xwe a dijminane destnîşan kir. Heta ku behsa Kobanê kir heta Kobanê tê bîra we serdar û temaşevana Erdogan ku Kobanê ket dûra wek vê gotina xwe ew kir bû wê bikeve. Di vê û di Kobanê de jî di wê kêlîkê de isbat bû bi kesekî dikare wê berxwedaniyê wê wêrekiyê li hemberî hêzekî tarî û Daişê bike ji ber yekîneyê parastina gel û jinê wî çayê ji xwe têkilî Amerîka kirin. Amerîka berî wê kesekî nema di Sûrî de ji wa çekdara ew çet kirin, peredan wa perwerde kirin û dê mom û mok ji war gotin vekirin lê di encamê de pere jî xwarin pere û çek jî firotin û dizî kirin hevkariya koalisyonekî neçarî çêbû. Dewam kir di 5 sala de wekim dizanin tacîdar bû di şerê Bagosê de dema me Amerîka dît ki piştî 20 sala li Efganistanê man û trilyona pere xerckirin bi hezarê milyara hejmar rast e bi hezarê milyara Efganistanê xerc kirin û me dît dawiya we çawa. Belê nav ez werim li ser wê yekê ji xwe bawekî xalxa li ser rawastin ya destpêkê min xwest têkildarî ev bêdengiya ku niha tevî êriş pêk hatiye sivîl şehîd bûne ew qas binêsazî ya herêmê hatiye armanc pêwîstiyên jiyaniyên rojana ku carekê din weke para sala derbas bûyî cihên sûtemeniyê ku di werza zivistanê nêzik dibide armanckirina wan lê bi awekî xalxal em bi ser de biçin ya duyemîn jî ez dixwazim vê yekê pirs bikim. Niha duh daxuyaniya Wezareta Parastinê ya Amerîka Pentagonê we jî guhdar kir we jî dît. Pentagon di aliyekê de êrişa Tirkiye şermezar nake li aliyekê din dibêje ji balafira we ketin em weke kêmekê xemgîn e lê hûn nêzîme bûne me xistiye. Yani hûn nêzîme nebin em we naxin. Gelo bi vê polîtîkaya xwe Amerîka wê bikar be heta ku derê bimeşîne. Bêm seriya Ewropa û Amerîka gittê zeltekê çewsandinekê dikar bi wa bike balavin cuda bi taybet ragihandin karê rolekê gelekî mezin bilîze û wê ragihandinê wa dostê Kurdayê rast net dewletê de ez bêjim dostê Kurda. Dostê Kurdayê gil Amerîka û Amerîkayê dîtin bercewendiyê wa bi Kurdar şerê Daişê bin yek ew bi sebebê destêwerdana Kobanê. Kobanê jî
ام زانین چه قاسی تنی ما هشتن و برخدان به جوابو امریکا چوبان دقه دریا استخبارات خور دریا عزمان چوبان لاوروبا گتی ما في خوي كسايتيت نخواز كس نادته اوروبا ما في فين توي نكارب علاوه كار بينش بوي تزقتي چو ساندري بكي تشتك نابجي اف المانيا كو چكن دان عراقي وچكي كيماوي بيچكرن دما جواب رسيم بو من داي صدام سيج بوي كي چكي بكي چكي كيماوي اف المانيا بيشتي بيمانه بين ويك ايران راتم ذكرن او قاتشتر ايران بيجين رجيمه كي ديكتاتور دیسا روژا دومین وزیر اکونومیا آلمانیا روژا دومین جه اعلان کردن جه اشکار کردن پیمان ویدی کی بود ما بس به اف دولت یک بحثات کن وقتی چی بونولونه وقتی یعنی ویگولو بمینی امریکا تشتکی نجر زیکیه لگو اسیجاب چالی وابشم تشتکی نل رزیگویه دما امریکا گسروکاتیا ناتو ات که فروکه کی هفکاری خو دروخين الدخينه وتشتكي نجر زيجي فروكيا تركيا بنزيكي بارقه امريكا وببا الجور وما ترسيدار جيانا لشكري امريكا ولويه افروش نكردا تشكيليه وبيفان اخلاقي السياسه ده باوردكم لجم كردا بيدا دبن يعني وقت ده بشويه كي قال لك فكر وقت نمونه بيجم نتني امريكا نتني المانيا سويسريات بيجن برجونديه اكونوميه وديك ميزانه كده وما في مروه تلك الميزانيه كده وبرجونديه ما هرنجور افراستيات تعال افراستيات دوري مروفاتي دوري انسانيتي راستي وك رياليتي كي قامت في تشاوا دانستان بيركن وقت نمونه بيجم جنها وقت ديتن بيجم 10,000 20,000 يا 50,000 هر برباركين لشكري امريكا بيجن ونهفكاري تشنه باش ون بيجن امريكا ام شر داعش لهفكاري و فرمانداري شر داعش شيء دخينن سي فرماندارن يكينين ديج تروري شهيد كتن سردت دولتا تركي داغر كان وقت ما ترسي شد بربرسن امريكا بخاك ناتو لتركي بخاك ناتو خاك ناتو ايشتين سرمه ناف ناف هر تكلداري في كاس في كي برس جواب كمنها بله هزين كواليسيون باكو روشتات سورينا العراقينا قالوا اف خمساريه وان او بهلوستيا وان يل سيرفي مشاريان قوان بيشن بيك انينا بازار اخو يل سيرفي هرمي قالوا حوال بندن وان يندن ناخنا واغومانان جبركو دماكم روف تماشا ديكه لافغانستان او كاسين كو پشتاواني وان ديكرن دبج بردان چون لاليه كدن لجلك اليان بفي اويه ناف دنگما ديري بله ناف اس دخوازم جاره کردم پرسا خواه بکم پرسا من جی هر تکلداری گوتنین تبون ها هزین کوالسیون اف باوی که خمساری نزیک دبه آنگان بشین هفکاریه که سخته درده که به حالی گلو اف ولاتین دنین حوال بندین وی کوالسیونی گلو ایدینا که به نوا فکران کو باوری بوان کوالسیون او هزین قاشو گارانتورن نای یعنی جی ایماشوان را خرابون چه نابه؟ فیدی که حکومت مرو کار بیجه يعني وقت دولت وقت حكومات تشتكي وقال لي فير تشتكي دنا او راستي كان هات بحثك افكر كرنا كان ها تركيا دك وبشويكي شكرا نبتزي وزير دربجي لا وزير ما بس بها كان في دان وزير دربه لا وزير فوتوغرافي باراستني بله قلت لكم يفاده براخر شويكي قال لك زلال بيجن مي خراب كان ليه مش خاف برسن شقاسي رايك شتيب تايبت ازنش حكومات زانن راك عندنا الماني بحثه ويك كي او بهاني وانا جيبها ورناكن نولو تاني دي وقت ايريشي عفرين كرن كوميتي لي برسينه البرلماني الماني ده او جي نافندكي فرميه دي بيجد بادعاء تركي قد بيجي فوزا يا ايريشي باكور وجدات سوري هاتن بتشتكي يقولوا مندي بالغوري خاله بيجوي كي او نتوي كوي دي ما في تركي تنيرش لدما الكوميتي اللي برسيني ياجي لغرين البرلمان الالماني ده افراستي بشتراس ذكرن بيش رايك شتيت كرن همان دمده دما ميركا ده تانك ليوبارد بري اريش عفرين بيشي ويتان تشتك فيدك هي يعني بيجن افقل نت يعني ويراستياكم تزانن نزانه ويتشاوا تشالا وبيم كارانين افراستي زانه بك او قارب زغتي شو صادرين اوروبي
بتايبت بيجم المانيا فرنسا كان دولة اوروبي قال لك نواد زانين رولا يبقى ونها قصده تشقاسي سركي وتشقاسي جرانتورج او ترورا جيا برليني وجيا باريسي وجيا بروكسل وجيا لندن جيا بايتخت الولايات اوروبا او دزانين بكي شرواكن وكي او كسب كيرهاتي ويراب جگردار باورغانيزه فيراسي زانين بس وقت بقول حكومتنا يعني فارو جاده 6 سال المانيا تبقى ازادي خستي ستا تروريدي قالوا تبقى ازادي ايش دبركي المانيا كربو قالوا بصاله شرناها سكنانه بيشتي شرها سكنانتن يكتي اوروبا جا تبقى خست الاستيا تروريدي ام فيراسي برچاو تماشوانا شيروفتكن بربچاودكن دهمان دميدجي وقتين روزانه روشان هيزي نبنتوي امريكا وكواليسيونا نبنتوي تشيه ادي شويه نهي كار يعني ايدان وصندني وچاوبم كارانين كارب باندور بك وبتايبت دي سابجم جفاتا سيفيل نافندن ليكوليني قلن المان قلن اوروبي كاربن زغتا كي تشو صندني بكن قل برامبري قرقرنا تركي تنين اوروبي ديتشتي سركج وارچنه شر داعش دوام بك قرتي داعش زندانات بينن او مالباطي وانات كامبات مينن وتشتكي تيجي قالك جريجي كسكي بنابر نما بي تفك بنابر قالك تين انا لفيدكي عروزي زيدت به راسجر بارتي راسجر لالمانيا خردبن لايطاليا دستلادارن لفرنسا ندور اوجي دي ساب دستلادار جاري سركه جوارابن اوروبي المان همور بيشتيل بيش يعني جواره چه باندور الجانا وادكه چه باندور الجانا واي جاليه ولا كاريت كه چه باندور الجانا واد عليه ايكونومي دكه يعني وكيده ولو فير كرنه ولو كدي كرنه ولو او افدست صار اف دوله بفيشي ويتين بل ناف اس دخوازن وی که جام بیر بینم بطایبتیم وقتی جنها آنی زمان وزیر کاری درویه ترکیه حاکم فیدان کو برای سروک میتا رژیم فاشیستی دولت ترکیه بوم حاکم فیدان جوای باردی که هینا خال سر ارکی میته دبینه کو بریاران داده و بیکو ارکا خوشی برچاوان بگیره دبه جهم لعراق و همجل لسوریه لکیجان خال پیوز به اوی لی بخن گلو دوی چارچوبه ده اف قانون نافنتوی اف سنورین وان ولاتان اف ریبرین وان ولاتان ایدی لکودر دمینن ترز گرتنی جرناک بن ها ده هر ناف هر ده همان دمیده جی دما کو وان آخفتنان دکه وزیر پاراستن یه عراقش لترکیه yani gelo van walatın eden altına ki nabine beli 400 sali de encama şerri nafkoyi de nav prostant kasveli kade peymanek binave peymana wisvali hatim zekirin yek jitişte sereke reygirtin berdesti wardana devlet adnava karubari indirdi rezgirtina wasil olabilir tir rezgirtina Türkiye wasil olatine na İraniji wakilimune 23,000 car serveriye Iraqi hati bin bekirin de salake de Ali İran ve Ali Türkiye'de nevle tane tebira ve beri çelma vakti او گشتیار او توریستن جالي باشور عراقي هاتم زاخوي هاتم كشتن فؤاد حسين وزير الدرب العراقي وبربرس يك رايدار بارتي ديمقراطي كردستاني بشويكي قال لك يفكري بو اف جكي هاتن بكارانين ني بارتي كركري كردستان اي دولتها تركن والنتويك بوش بوتن ليه حكومتها عراقي انجما يعني اجبر كواليسيون اجبر جوندي واجدانه تحسب جوار ناكل جوار بيش بعشي قدر كمان يعني دولتك قدرت بيجيت بتاع هاتيه بارقه قلبي دك تشكليه جويد قدر كف دندرنا كمان يعني تريز قرتن جوارتنا اوجي او جروبين قد حكومه ديان برلمان دي اوجي برجوندي خوي بجو مخابن برجوندي خوي ارزان كره تركي تاني كنجيس ريز قرتن سروريه دغري وقتك زانب هيزك وتندي برسواي بده يعني وقت نمونه بيشتي فروكا جنگيه روسي حفظ ثانيه تاني درباس سينوري تركي بو قبل نكر حفظ ثانيه درباس بو سروريا مي ليش برغ زاني بو بوتين فلاديمير بوتين سروك روسيا وتشي برسبي بده وزاني بو برسبك عيش به اردوغان متن نامه كي ليبوريني جي خاص بروسي دعوه بدبجي روسي دعوه ليبوريني لكر جبر روسيا دوي هيزي دبو دوي كاريني دبو كاريبو واتيخ بن زوريد ودرب مظلم واقعي لي وقت 23,000 جار بن بيكرنا سروريا
عراقي بويه نا ايران تشتكي بيجي ونا تركي تشكي بيجي ودي صادق يعني درت كفن حتى قشتيارين ام بيجن فيفنا بكن عرب وشيعة يجيبون اري دم دا وقربالق شيبو دي ساجي دان بشكوه كرن ود انجام ده تشتك نكرن تشتي سركان وقرحيت تفدر ازاديه او كسي بخباور وبهك باور وايجد بيجن ام بدي كسي نامي قبقارن تشتابكن وكاري باندور وقت يبدا حضاره دركتن جبوب بشكرتيا كوباني ودوست وهبال وكردستاني الحموده برد نيايه سفر بربون دوستي كرداجي راست اوروبي وامريكي اوجي سفر بربون انجام هاد بارتن ابي ريشا دبي يعني تشتكي جدايه دولات بشويكي قال لك يفكري ها كان فيدان بيجي امي دفري استراتيجيك خرابكن بروخينن ده انجام ده جبو او بيت بيج يعني نمينن وكردي روجافا وسوريا لو دفري كوشبر ببن او دفر ايدي دقناغا كي دي قبدا سوابي وكسم دبيني دي وكانا بالعفرين دكن وكل سري كان جيشبيف بينجي كسب تمن مزن معي دي تشارجوفا وي بلانا قبري 100 صالي ده 1925 بالنوت وحي صديد عندي او اتشاكرنا روجلات يعني خراكرنا كردستاني دفرا بالا بد وكرداجي دركين جعفرين دس بيكر جاي سري كاني انا جي وقتي جيت يعني بيتفيا جاني نهده وختمه ترسيدار بن وتبروخينه وتفاق خرابيه بك وهفال بند الكواليسيون دي تاني بيجن ام دخازن همو علي بيبنا بكن همو علي اراميه باريزن دوله درك ناتو دي بله دهندر دخه 6 كيلومتر دهندر روجافا ده تقينه دكه كي اراميه خرادكه وكي بهانه دكه تشتي بويل انقره بله هر ناف هر بكري بارتيا كركره كردستان بما افجاركي كريو او جينامك بله ناف هر ديار افنم جاره ناف هر ده هما چارچوبه ده وکتا گوت یا کی آرامیا ترکیه خرادکه آرامیا ترکیه پترول انگام بیشن گاز خوازایی دبارش جانا خلکن هرمی یا رمیلان اولکاری ترکیه خرادکه يعني منها شخا برساكو تخازم بكم جهر تكل داري فيها كي اف ارمانج گرتنا جهيم بيدوين جياني ين خلكين باكور روشلات سوريا تخازم فيها كي تبكي مع النظام ابيك باواك الراس راس وجي الشراج بركو حتاج دستي بلي بشويكي قال لك فكري تركيا مادام نكار بجي درباس وشربك شخوات دي شر درونا سردار ثاني نسكني باش او شخر بهانه دردخه واود بيجولو بويه حتى دستي دولتا تركي داغر كربي حمود دفري بيتيفيه جاني خلقي روجافاي كردستاني وسوريا كردي خو عربي خو سوريا وارمني خو ويوانا هول بده بمچقينه جبورجين تدي هردم دردورا روجافا دور بيچكي دي حتى تشتن هنا الين كردينا اللي درباسي روجافاي كردستاني افقل لك زلال فكريه كل ممكن كاربه يعني بيجن ريفبريا قصد دبلوماسيا خو بقصد تشتك هي وند بمشري داعش يمكن ام لهمبري تلقانا سكن باشي برسا سركه قالوا افتشتي هاني باندوري نات لهمبري شر داعش بري تفرمانداري شر داعش شهيد خينه تشربان افسانويه داعش لهمبري داعش شر كنا شهيد خينه تدفري قديله او خلكي كجولاوي خو ددن هذا سوريا ديمقراطيك ددن سيوانا يتشربكن بن آلا يتشربكن وبشجرتيه ددني دد شر لهمبري داعش هذا بيتفيه جاني والله هذا افقش باندوري شركي بهمبال لهمبري داعش انا وشرباني في شرباني قصدي وجابوا السينور به لهمبري هذا ناتو لهمبري هذا ناتو فروكي ناتو اي تركي جتين روجافا بيجي وجابوا هنا زندانا بن يجي لكامبا هورو روج بن ياجي والاليه ديرا زوري بن ريجيم وايران وداعش وايدك شيء خاص تبليه يمكن وداوود يجي هذا قصدي اري ويرك وكيرهاتو وفدكار وكسي هري جسور الدنيا دي لهجمارو بهذا قيئه تكنيكي نه هذا تشينينه ونيا روسيا نجي لهم بري فاسيلو راكشي لبرخبدن بشقرتياق او قال لك بحزاره صاروخه دان قربان دشر الامبري داعش دجبورو جافا ودفرقش به باراستن ودنجام الدنيا جهات باراستن او هي بيدبو لفا ولاطا
د سرانجام قربانيين يبقى ويبجي وقصدي ارامي المانيا بيدبو وخلق راحتن والفرنسا دفرت شيء ده انجام تتخاصم في بيجو افراستي وادويه باوريه دمه جاي رايدار الامريكي لباوريا مد يعني مرود بفكر تشي وي دي كارب بهتر باندور لهندري امريكا ناف باوكي كنجبه ناف باوكي كنجبه جبر كنت ما جبر بداويه و دچ هم از تخاصم تو نيريناتا بتايبه سيرفي بجاري بگرم هم وك ناوندا لكولينانجي و همجي وك كسات جبر كو يك كسين كو هم د درباري روشال حريم و هم جيا روشات ناوين جنيز و دشوبيني و لكولين ديكنده افروشي چاب بف ایرش انجامین وی چاب بکورن انجامین خو چاب اوی بخاره بینن ل عالیه کده مثلا بجین افوی کی چه قاسی باندور هم ل روشات ناوین و هم جل ولاتن روجاوی بک باور دکم شخصه د درج ناک ل باندور کی خی دو درج دک یعنی که چند رو دیجی بداوی یعنی بداوی به ل انجام وی زب داوی نابن و جنوب تبنا سازی بیا افکرن جنوب د خلق به بجنی دیسا ترکی ایرش بک ایرش نک و مثلا ترس وانسان ارام ياخذ قرار تشتكي انسانيه مروانيه يعني مرو نكار بيجي بحسابه وقمانه في دولته هوف لكن جبر تبي فاني شرفك ناينه يعني دي دولتها تبي فاني شرف بك بانيا من بوتا باشه دجمنايتك وراسي تركي دجمناي قال كرد لحمود فري وشوي كارو خباتي وشوي هفكاريه وچاوابي نقاش كرن باندور كرن يا سركه اوروبا امريكا پر پیوستی به هی یعنی جناوند وقت ما بگر کسی به باندور دراغاندنا اوروپی دی بگر پیوستی به هی رای گشتی اروپا ویروش زانه ادی سادجم نگ رای گشتی اروپا دلی واب جیکی چوتیانا لی وقت تجوار بيجي افد بسبب داعش يعني مترسيه داعش زي تردبن وتجوار بيجي افد بسدمي اراميل ودا خرات وتجوار بيجي ممكن باندور الوبكي وفا افسد من ويشغي زغطو تشوساندين الحكومه خبكن يعني راسيش تربيجي يعني نعم علينا بيربوك وزير دربيا المانيا قد كو خدي غرافي يعني دبلوماسيتا نرخاب ماشينين ونا اولاف شولتس يرى قالك جرينج يعني اف مساله قطوارنا جرينج يعني بري قوتني دي سابيجن دبي سياستا باش شيء دبي سياستا باش يا قارب برجوندي ما باريزي اجا نه برجوندي ولات دولتي برجوندي او دستلدار وبارتي يا كواليسيونا وكان الالمانيا دستلدار جبو في دي سابيجن بيوستي بغارتنا الاف قارب باندورا خ دستلداريه جبكن وشوي تكليف كواليسيونير وكيدش خا بيرو خسريه وكسن تكلدار ودوستن كردا اي از بوردكم لحمو دولتي اوروبا وامريكا نبي دنگن دي وقت وناغه حمله كينه داغو ريل برفي هوفاتيا دولتا تركي داغركر وانداماناتو بيس بله ناف خلیل برپرسی ناواندا کردی لکولینین لباجار باخوم یا آلمانی میوانی ما باش بو بجدر بوناتم گلک سپاسیات دکن گلک سپاس بو بخون دلم بلی بیناری هجاهر ما گوتم هم با آوایی که گشتیل سر روشا باکو روشلات سوری و پیوجه هلوستا ولاتین روشلات و طایبه جین لالی روشاوا بو بینرین هجارا پار بکن لی هر تکیلداری ویه که جمعین وچین خوین جهانی جواره پیشکش بکن جخوا آرمانجا سرکی که او دروتیا جه نیزبونا ولاتین قادا ناونتوی یا لهمبری ایریشین داگرکریا دولتا ترکیا قرکر یا لسر حریمه یا او به نوچه که به وی آوی ام به نوچه خوین جهانی و جاری دست بکن او جی ارتش روسیه ایریشی گنده که خارکیف یا باجار اوکراینی کر 51 گندین کو دما مراسم دبون د وی ایریشه ده هاتن کشتن جیانا خواج دزدان پشتی وی ایریشه نتوین یک بو یکتی اوروپا او ادی ولاتن روش اوی یک بی داخلانی او پیام شرمزار کرنیدان د ایریشا موشکیه روسیا یا لسر گوندکی لهرما خارکیف آروشلاتی اوکراینای ده 51 کس مرن. هاترا کاندن و د نوا مریان ده زاروکک 6 سالی جی هیا. د دما ایریشه ده شینین گونده هیروزا د مراسیما کوببونیا و گوهستنا جنازه لشکری پار دشر ده جیانا خوش دستا و لدنیپرو جبو گوندی وی هاتبو دفن کرن هاتن گل هف.
Di dema êrişê de 6 kes di qehwexaneyekê de bûn. Hat ragihandin ku di êrişê de hevjîn û kurê leşkerê ku cenazeyê wî dihate kirin jî mirin. Дорогі українці, українки, завершуємо цей довгий насичений день. Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî di peyama xwe ya vîdyoyê de diyar kir ku êrişî bazar û qehwexaneyekê hatine kirin. Zelenskî Rûsya bi wê yekê sûcdar dike ku bi zanebûn sivîlan dike armanc. Li gundê ku 51 kes hatin kuştin de 30 kes diman. Тому що немає жодних сенсів провокувати когось, хто вже з тобою воює. Şêwirmendê Zelenskî Mikhail Podolyak jî derbarê êrişê de got. Divê ev hişyariyek be ji bo herkesê ku dixwaze di konferansê navneteweyî de bi sûcdarê şir Vladimir Putin re bikene û destê xwe bihişîne. Europe is increasing its support. Nûnerê bilind ê ewlehî û polîtîkayên derve Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell êrî şermezar kir û got êrişên bizanebûn ên li dijî sivîlan sûcê şer e. Wehşeta Rûsyayê bi êrişa bixwîn a li hîroza ya li dijî sivîlan derket asteke din axirab. Rûsyayê careke din îsbat kir ku niyeta wê tune terora li dijî gelê Ukraynayê rawestîne. Sekreterê Giştî Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres jî diyar kir ku êrişa li Ukrayna yên li dijî sivîlan binpêkirina hiqûqa navneteweyî ye û got êrişên li dijî sivîlan û bi nesaziya sivîl li gorî hiqûqa navneteweyî ya mirovî qedexene û divê demildest bi dawî bibin. Berdevkê Guterres, Stefan Dujarric diyar kir ku nûnerên neteweyên Yekbûyî li herêmê gomana wan tune ku Rûsyayê êrîş pêk aniye. Wezîra Karên Derve Almanyayê Annalena Baerbock jî peyama heta ku bombe li markêt û kafayan bibarin ji bo Ukrayna xwe ji terorîzma mûşekan a Putin biparêze em ê her tiştî bikin weşand. Di dema êrîşa Rûsyaya li ser Ukraynayê de yek ji herêmên destpêkê Rûsya kontrol kirî ev herêm bûn. Piştî êrîşa dijberiya Ukrayna ev herêm hatin kontrol kirin. Berîbînerên hêja hikûmeta Moskowayê hema bêje de her fersendê ku êdê xwe di nava metirsiyê de dibîne yan jî gefekê li pêşberî xwe dibîne qala şerekî çekê nuklerî dike. Careke din serokê Rûsyayê Vladimir Putin hişyariya vê yekê de o got ez bawer dikim kesê bi aqil be wê li êrişeke li dijî Rûsyaya bi çekê nuklerî nefikire û her wiha Putin li wê yekê ji mikur hat ku wan nifşekê nû ya çekên nuklerî ceribandî ye. Serokê Rûsya Vladimir Putin ragihand ku welatî bo carekê bi hawayekî serketî mûşeka krûzê ya bi hêzan nuklerî û bi menzîla wê ya bi hezaran kîlometre ya bi serkeftî ceriband. Vladimir Putin got Rûsya hema xebatên li ser pergala mûşekên balîstîk ên navbera parzemînê ya Sarmat qedandiye. Ev jî hêmaneke dina serekeya çekên nukleriyên nifşanûye. Putin di glupa gotûbêjê ya salane ya Valday ku rojnamevan û pispor li hevkom dibin daxivî û daxuyakirin ku ji bo karanîna çekên nuklerî pêwîstiya Rûsya bi hincetanîne. Serokê Rûsyayê got îro rewşeke gefê li dewleta Rûsyayê û hebûna wê bixwenîne. Na, ez difikirim ku tu kes bihiş û hefzeyeke baş wê nefikire li hemberî Rûsya êrîşeke bi çekên nuklerî bikarbîne. Putin her wiha eger ya ku Rûsya ceribandinên teqînên nuklerîyên ku herî dawî di bin Yekîtiya Sovyetê de hatin kirin, ji nû ve bi de destpêkirin red nekir. Serokê Rûsyayê diyar kir ku dewletên Yekbûyên Amerîkayê peymana qedexekirina ceribandinên nuklerî qebûl nekir. Lê Rûsya hem îmze kir û hem jî pejirand. Her wiha diyar kir ku ji aliyê teorîk ve dibe ku parlamentoya Rûsyayê erêkirina xwe paş ve bikişîne. Di meha Sibatê de Putin bejdarbûna Rûsyayê di peymana Start de a nû derawestand. Ev peyman ji mara çekên nukleriyên ku her du welat difikirin bicih bikin sînordar dike. Pisporên leşkerî hişyarî didin ku ji nû ve destpêkirina ceribandina nuklerî yên ji aliyê Rûsya, Amerîka an her duyan ve wê bî istiqrariyê kûr bike. Taybet di demeke de ku aloziya di navbera her du welatan de ji her demeke di 6 salên dawî de bêtir e.
بله هر افتک نوکلیریش بو گلک ولاتان و که چافکانی اولکاری لحاته اوش بو دولت نیوین آمریکا جهر بوی آویه سروکی دولت نیوین آمریکای دونالد ترامپ بری کو سروکی بری آمریکای بو ج روشال سر دستلاتداری هات و حتی کوچو هر تم جی خو دروجه و دهله او بطایبت د گرتن او وشارتنا بلگین و شارت ین تکلداری اولکاریا آمریکای ده و جاریم ده ادعا کرن که ترامپ بلگین درباره چکین نوکلیرین نوقیوانان ین دبن دریای ده جبو کارسازه که استرالیایی گوتیه او ویکز جی چو اف آگاهین تکلداری وان بلگین و شارتی به کارمت و خباتکارین خوره پاروکریه. دمدیای امریکی دتی گوتن سروکی بری دولت یکوین امریکا دونالد ترامپ آگاهداری نهینی لسر کشتین نوکلرین امریکی به کارسازکی استرالیا را پاروکره. او یک جی پشتی داوی بونه ارکیوی سروکاتی لکلو بگی تایبت فلوریدا کریه. روزنامه یا نیویورک تایمز یانوچه خواست پارتی چافکانی که ناوی وی نهاتی اشکره کرن گوته. کسی که ترامپ پیر هفدیتن کریا آنتونی پراتی سروک مزنترین شرکت پاک کرنی یا استرالیایه. لگری نوچه یا آبیسی نیوزی که یکم جار نوچه بلاف کری پرات دنیسان 2021 ده لکلو بخواه یا پالم باجه به ترامپ را هات باهده. دراپور دهات دیعا کرن که ترامپ دبرسی و دج پرات رجمارا راست سرک نوکلرین که کشتین بندریایی امریکی بریکوپی که هل دگرن او تام چه خاصی دکار نیزی کشتین بناوین روسی ببن پاروکریه. آبیسی نیوسی جی راگهاند کو پرات پشتر او آگاهین هستیار به خباتکارین خوب بدهان رایدارین بیانی و چند روزنامه‌وانان را پاروکریه. شافکانین کوج تایمز را خبین دیار کرن کو داخویانین ترامپ به احتمال که مزن فیلویا نوکلریه یا امریکای دخه خطره جبروی که سر ترامپ دبلایده دباکول سر مجارا دوسیا درباره ترامپ ده دادگه گازی پرات جی بکه. بربینر هجا بیلانچویا لحیا کو لیبیای پیک هات بو هر کو دچه گرانتر دبه لیبیای هری داوی جری خستنا کوجبران راگهاند کو د بویرا لحیه ده بقاسی 429 کوجبر جانا خواجی دزدان او 500 جی وندان هر وهات 42000 جی ججو واری خوابونه. ریخستنی لسر مجاری دمالپر خود آگاهین لسر مجاری جار هفتمین نوکر ریخستنی دیار کر کو جبر کاراستا لباجار باکور روشلاتی ولاد بیک هات لگوری تغمینان 42045 کس جی خوابونه بشک جمال بطان جی فکریان جی خواه ده کاراستا بیک هاته 229 کجبرین کارکر مرنه و 500 جیوندا بونه ده داخوانی ریخستنی ده هات دست نشان کرن جسادی نوتو شش کجبران لروشلاتی لیبیای او جسادی 4 جی لروش آوی ولاتن. هات دیار کرن جسادی 40 لروشلات دیوالیت لدرنا جسادی 12 لبیدا جسادی 10 لشدا او ریجامایی لباشارین دن ین لولاتن. 12 جینشت جیبونی ین گشتی وکه دبستان جبو بجه کرنا کجبرین کو پرانیا وان جدرنا او البیدانه و نه جوان جی لدرناینه. دو جیر ریتخستنا تندرستی یا جهانی راگهاند کو جمار قربانین جبر لحیال لیبیای گشتیه 4333 کسان و 8500 جی هینا آگاهی جوانای گرتن آنگو وندانه. ولی هر نوچه داوی جهانی جی و جاری درباره روشا لونزوئلا و مخالفتا لونزوئلا ایده جوان خویدو یک دمه که لونزوئلا خواهیدی و که سروک راگهاندبون ها به گرتنی ره روبرویه و جاری ادعاین که خواهیدو ده برجواندین ولاد فروتیه و پرج آمریکای گرتیه ده سوجدار کرن. لونزوئلا جبو سروک بری مجلسا نتوی جوان خویدو که لدولتن یبوین آمریکای دیجی بریارا گرتنی دا.
غوایدو کو دمکی وکه سروکی دمکی اعلان کربو به خاینتی و ششتنا پریان هات سوجدار کرن. سردوزگریا گشتی یا ونزوئلای درباره سروکی مخالفت غوایدوی کو پشت دمکی خواوکه سروکی دمکی اعلان کر جهلا گلک ولاتان و جهاتی قبول کرن جوینه که چاپمن یلدار خست. سردوزگریا راگاند کو درباره مخالف کو جه مهان نیسانی و لدولت نیگبین آمریکای دجی به ادعا پره خیانت و زرار آبوری دای ولات بریارا گرتنی هاتیه داین. ده داخلنیا سردوزگریا کمری ده خویدو با آواکرنا حکومت چیکری زرارا 19 میلیارد دلاری جه دولتی رو دابینکرنا فینانسه کرنا خواهتی سوجدار کرن. هات دیار کرن کو درباره خویدو ده 29% جدا تین کرن. هات راگاندن جبو شپاندنا پیواجوه حقوقی 3 دوزگر هاتنه ارگدار کرن و جبو سروک مخالفتی جی تبلیغات سور بخواستن. ریبری بری یه مخالفتا ونزوئلا غویدو 25 نیسان جی کولومبیا جی هات بو درسنور کرن. بلی بینرین هجا ایرو هم نوچین جانی و هم جی تکدار روشا حریم او ویجاری حلوستا دقادا ناونتوی و خمساریا و جی مقصدم ده نوچین خوین جهانی ده بریا میوان خوش بو بینرین هجا را پار و بکن ام لور دیگهشن داویا ساعت خویا نوچین جهانی او دبیشن حتی روشا کدن ورین پیشیا و ببینن دنا بخیر و خوشیه ده هر شاد و بختار